He mate uru tā kei te ngau kino I te tokomaha o ngā whānau Māori. Engari ko te mahi nui ke he whakaako I te tangata me pēhea te tiaki I ngā tūroro o taua mate. No te rā nei ka whakarewa hia ke tētahi kaupapa āwhina I te hunga mate huka ki te rohe o Waitākere. Mo tētahi koroua kua roa nei e pāngia ana e te mate huka. He huarahi pēr tēnei e huri ai o na whakaaro e pāna ki te mate kino nei. He reka te kai huka kia Pereme Pota. Kua taunga ke taku tinana katoa, kua taunga ke te kai huka ne, nā koe ke te rako te mate ne. Nā kona kua tai mai ia ki te whakarewatanga I te kaupapa āwhina I te hunga mate huka ki te marae o Waitākere. Kei kona I te atawhai, te aroha, ara me te whakamomori au. Toru te kautaua Irana Paulson e pāngia ana e te mate huka, kua aro I aia me pēhea te tiaki I tana mate. High blood pressure, high cholesterol, obesity, you name it, I had it. And no one really told me what all those things meant. Engari a kuni ka huri tērā āhua, Inā ko te kaupapa nei e pōhiri ana ki ngā whānau Māori katoa e ngau ana e te mate huka. Kia kotahi te ako me pēhea e whai oranga ai. In a group situation, it sometimes can be easier because you see you're not the only one. You know, you're not the only one suffering with this because it is unbelievable suffering at times. Mai moti tina, ai me te wairua. E tautoko ana e rana I te kaupapa, me te mōhio he ngāngara te mate huka, ka noho tonu ki roto I aia, mō ake tonu. The thing is with diabetes, it's not curable. You can slow it down by healthy eating and a healthy lifestyle, but you'll never get rid of it. It's there, forever and a day. Engari anō mō Pereme. He rā anō pea ka whai kahaia ki te whakamutu I tana whāngai I te mate. Tēnā pēr tērā tau ka hoki mai koe te kōrero kiau, o kia tau kia koe, ko mutu ke hau te kai huka. Pēr. Tērā pea ko te mate nui, e hara ko Pereme anake e whakaaro pēnei ana. Irana Smith, Te Karere.